kodwa nabaphathi bethu lemsebenzini bayadinga ukululekwa. Awukwazi phela ukuthi ungakwatela ukuthi ngikufakela imessage ekseni ukuthi angize emsebenzini ngoba ngiyagula. Ukwate nje impela, ukwate uzofaka ema-status ku WhatsApp yakho ukuthi abanye abantu ba-inconsiderate, abayithandi ikhampani. Hawu, azange phela mina ku-interview ngithi ngizawusebenza ebuhleni nasebubini, in sickness, in healthy, le khampani kusengathi yamkhulu wami. No, mina ngathi ngizosebenza uma nge-right ngatshelwa ukuthi nginamalanga i-leave annually, nginamalanga futhi ukuthi uma ngiphathekile ngingazizwa kahle emzimbeni. Hayi, baphathi bethu bayadinga nabo ukululekwa. Siphinde sibakhumbuze phela nawe akusiyakho le khampani, uyasebenza nedi kuthiwe nje yiba ngumphathi wami.